From here, they are 160 acres. 160. Ogo moja yangu. Ssentebe wa MK Movement mu bugwanjuba bw'eggwanga lya Uganda, Dr. Balaam Barugahara akulembeddemu banne bali mu kisinde kya MK Movement ne batuuka mu faamu y'Omukama wa Tooro esangibwa Fort Potro. Begattiddwako w'ekitimisa Henry Basaliza n'ekigendererwa ekyokusomesa wamu n'okulambika abavubuka botya we bayinza okwejja mu nnawekerawo obwavu n'okugaziya ku nfuna yaabwe. Iwoka okujja abandi batayita jakuba kiwoyi kigumu kintu kigumire. So tuzirindira muno ne tuziwa ebinyansi bino. Tuziwa ebinyansi bino tukabirima mu jabiro leifo hali. Ebinyansi bino tubitema ne tubiyayo kuli kusanti zote zigenda kulira kuli. So tulina kubihayo tubitemera mu kajukali then ne tubita mu trough zino. So botwani tuzirisa hano tulina kulala tutabwire ebinyansi bino ne tukola kibakozesera balanced diet zime kuba muno stress. So awo niwo tulindira ente ezo mu kijjo. Musangire bazijanja batugenda yisangayo kuli mali makuyisangire mulimu ziri muno. Hali haliwo Dr. White wa vet. Structure chain tujeta crash. Munu tujanjabira mwente nka Dr. White wa vet Lenadoli bwakora atali mu kuzigema kandi tuzogezamu tuzifuhirira. Eyo deep edge nka 40 enyuma. So ekombekebwa isenkulu wa King aro kaboyo then kyonko bokusantu muja kola ente ziri tukira kole sen ngo tekutalibaniza amahembe gali kutahamu ano tuzogeza niwo tuzigemera niwo tuzijanjabira kyonka butukwika kama tugenda nka atubandizege hali hamili King para. Moses K. Atwoke omusomesa omukulu abalambuza ne bayiga ku nunda eyente enkoko zakate n'ebirala. Enkoko zona hamziri 10, 1,990. Era enkoko zino nizirya kilo 10, nizirya kilo 13. Nizirya emirundi ebiri. Emirundi ebiri nizirya nyenchakali 12, zonga nizirya lunyamusana saa mukaga. Zidika maja agenkanaki. Nizibiyalika amahuli saa zino engeri zakatandika ziri mu tray 3 deyire. Bwezikuba zisazire nizigenda mu 3. Abagenyi baitu abalungi nayo project ya King yoyo yokurunda enkoko. Bwetulunda enkoko tuzawukanizamu emirundi ebiri. Haliwo ez'amahuli bwetwani tulise enkoko tulise ez'amahuli thank you nezenyama. So zino ez'amahuli tuzeta layers then ezenyama nizo beta broilers zikyakuba za white. So omukama akakirwa nti the youth akatawo projects nkazini kyangule n'aba youth kuzeeka. So bwetwani tulise enkoko tulina system zinka ibiri tukira kolesa. Tunajitu kweta deep litter system abakiro obunyine bakira kolesa. Eyeba ya hansi obutungo bunya obususu bw'omwani then obuteka flour yekiju then n'enkoko nezirirawo oteka mu drinkers na feeder troughs. Eyo system eri common. Then system ya kabiri niyo gyetukweta cage battery system. Enkoko zirola ziri confined ziri muka cage. Buli cage eyo gyokurola erimu enkoko 3. So kyangwira bwangu to monitor them obundi kuzirolera kandi newe zibane zinaga amawuli ago tezikusola kugasoma. One why obukwa bwakunaga iwuli hali lisirimuka bwangu niligenda haliwo kalaini awo akali kwata. So busawo chance yona enkoko yakusola kusomera ehuli eyo nka bukiba ka deep litter system ya hansi. Then na amaizi gani tegatunga bwangu chuchu
ubundi kwiragura nka ganagaba hansi bwezwane zipapara neziruka nezikole cyucyu then egenanka omaizi baitwanu garaba mpipe wao then enkoko neziganywera habo nipo zibuli omukoro ba red bwesana ibere so amaizi gona gaba clean from day 1 to until gawo iremo then na medication eyangwa okuba hano tojja kutabula buli kikani kuteekamu omubazi tuguteeka mu katanka akali hansi halikemu okulola akali hansi awo omuteekamu omubazi omulundi gumu so amaizi gonna gakujja muno already gaba medicated so kyangwira bwangu kandi kiba easy and economical tosensa maizi mbugagenzeremu ekyuki ogasense kandi kali muki omubazi so eno niyo system etukolesa hano neyawukanawo kuli hali eya buli kiro bayize ku nnima y'ebitooke y'omulembe emmwanyi nga banje bayina kye bayizeeyo bano balima n'ebintu ebyenjawulo okuli ebijanjaalo kasooli emiyembe era nga balamu asiima ennyo omukama oyo olw'ekyokulabirako kino eno project nayo erimu emu hali ez'omukama ziyatandikire hano buli project gyatandikire aina acres 16 kyonka akakola 1 acre model buli project gye mujja kulola hano eri ku 1 acre ebitooke 1 acre omwani started with 1 acre enanansi zikaba 1 acre zikarugamu vegetables hansi 1 acre emihembe kuli ziliyo zigrafted 1 acre then oilo ebinyansi byente ezo zili 12 acres so tuinawo nebidiba byennyanja ebya samaki ebyo biri ebidiba bibiri tutamu emmale na engege tilapia na catfish so eno project hali muli niyo eyebitooke ebitooke tubiteeka mu categories olundi classes 3 cooking type niyo enu gyetukulya roasting type niyo gonja niyo ki gonja then tuinawo dessert ezo ziba sukali ndizi bogoya zetukulya nk'ebyenju kyonka hano management yabyo is key kubanza bw'oba n'okijja kibyala olina kulima fuuti 2 teekamu obusa ettaka lya radio taligala mu kiina then otunge embewo eri clean etayinawo bulwaire kandi n'ekiwuka kyona kino kitoduula ensigo zino olundi bini tukabyala kyokweta bwamezibwa kuluga mu tishu yekikoola tumanyire nti a cell plus a cell you get a tissue then a tissue to a tissue you get an organ omutima n'ebihuwe n'ebindi so zino zikadevelopinga mu kaseero nkayibwa okulola buli kooya akali ha mubiri gwawe kakwole kaseero egi so esero nekola omubiri olola nti kyokubanza otangira bino ebinyansi eirungu komera muno eirungu libi muno nti likompetinga n'ekitooke ha nutrients n'amaizi kandi lirinda toduula eri obuuka buli so olina kulola nti oswekere kurungi olugonjo lwawe management endi tetukulekawo ebyana 10 olundi 20 ngu otunge emigimba nyingi olina kulola nti okontrolinga ebyana bino saakazi zino olekewo nka 3 maama waabyo omwana n'omwijukulu so eyo bw'ogikwata formula okuba omazire kulinda ebitooke emwanyi tekuduuka kandi emwanyi kireera sirigizinga kanana kiro y'emwanyi akanana kasi sazinu kanana kiumu ebikyoli byona bigwire ebiyimba bwetukwika omwani kaba tubalize kala nti buli project ya eka emwemu buno omwani nagwo kabyala mu 20 net so omwani guno tuyina mejjala ebika 2 tuyina ekika kitukweta Arabic coffee Arabic enu
erimwa mu nsozi hano inacha ati enu gye tuyina hano tubaze ibichoina enu eyaitu gye tukulima hano twalima ekiina kulungi 42 haibiri twatabulamu maniwa twakigalamu eitaka njabiro lumaiso awo so omwani guno hanyuma y'emyaka 2 gwayigutandikye kuteeka okwana Just twalutundamu miliyoni 4 n'ekindi just so but this time zija kuba more obukuba ati gwanire muno kandi nebitaji byeyongereho the performance inka mother plant yen bweri so nazini nimukula tuzeta clone robusta clone so obukwanti zikaziruga mu buti kusala akati ya cuttings then nabo zino omwani gwe tukagura hali ngezi Royal Plant Nurseries kuya pikipiki tugende batahe ngana yo Robert ojo kingere efamu yao watira kantu tungira basikiba n'abayina t-shirt zanyu basi tungira basikiba salidia basigaje kandi kera harate ndaje goko nimbuzi zawe sageni Chania. Tiku come on. Urakam. Azuma zatabat. Nyuma nyinyi ni mbuzi zimbriti zini. Hata ndo kundo. Ni nyinyi mbuzi zile mpaka ndunguze na sadu ngene. Era. Nyinyi ndio mnuko. Yen, ini jali. Kule mama sema kijana kwa mirao. Kazi bado. Ndio tole kirejea. Ngere nini? Ekika ky'embuzi zino nkyeta savana kiruga mu South Africa so zo ziba za white kandi z'enyama teziri z'amata ekika kyazo savana alozi boas nizo savana mu structure mu dinam any maternity dinam maternity ward ezikuzala Honorable Judith Mukidi asimye yebaza Jeno Muhoozi Kainerugaba enkolagana ennungi gy'alina n'obukama. It's okay, hold. I want to hold. Amabara ni nyowe Judith Mukidi. Nienda kutwara akaire kanu kusima obukama bwa toro, kusima chairman organizing committee Honorable Basaliza abategekere kurora ngu ensinganto n'emyenda yona bijahanu kusoma kurora ngu basobora kukora emirimo eyengaro eyokulima bakarora ngo bwemezi bwabo babuhindura. Niyana nokutwara guno omugisa kusima vice chairman weitu Balamba Rugahara abwo kuba atenyi kino ekintu akitaire mu amani kandi neitwe nka abantu batoro ningumya n'ensinganto nimuhura musemerirwe kandi twenda kusima muno chairman weitu wa MK movement General Muhoozi Kainerugaba abwo kuba amasomo nkagano nigakuhagira agokura ngo twasomese ensinganto. MK oye! MK oye!
MK Movement oye! General Mosque Nerugawa oye! General Museveni oye! Arali Basaliza oye! Inywena oye! Toro oye! Hangiriza kutamba! Hangiriza kutamba! I would like to first of all thank His Majesty Rukirabasaija Oyo Nyimba Kabamba Iguru the Fourth for this great model farm initiative. He started different projects on 160 acres, but he has made each project occupy just an acre. The exceptional one will be coffee, where he has added another 2 acres. He started with 1 acre, and every season he has been earning about a ton, 1,000 kilos, and that 1,000 kilos translate to 8,000, the one which 8,000 shilling per kilo, implying he makes 8 million in just an acre. But that time, when he made an acre, one ton, it had one stem, like one branch. But now each plant has 4 branches. That means 1 ton times 4, you will get 4 tons. When you get 4 tons, those are 4,000 kilograms. Times 8,000, you will earn 36 million just on an acre. So imagine if you're a young person and you have 2 acres. You'll have your 36 million times 2, 72 million. Then why do you sell the border in Toro to come to Kampala to raid the border? We should not sell our land to raid borders. Let's plant these trees. And you can harvest this plant for the next 20 years, according to the scientists. 20 years with good care. So, Your Majesty, thank you for this able leadership. And thank you for promoting agriculture. And thank you for enabling us to learn a lot as your subjects from Bunyoro, from Toro, from Buganda, and everywhere. We shall copy what you have done here, and we shall teach the rest. Long live Your Majesty. Amabara ni Nyokirungi Anna. Tuizira hano hafamu ya omukama waitu wa Toro oyo Kabamba Iguru. Twegerehe bintu bingi muno nkensinga nto abamu tuketta kubimanya. Twahika hano twabyega. Ekyo kubanza turozireho ente enyuma aho nko kubasobora kuyirisiza mu kichweke kitaito kandi okagoborera mu kikoto. Nacho twakisoma kandi twakikenga. Twarora nko osobora kuboyina itaka ukatekaho buli project ezitaito kandi mbwire bo maiso kikakuyamba rundi okayihirira mu kikoto. Bimu halibye biturozire hente twarole enkoko twarora omwani haroho ebidiba byenyanja embuzi na projects ezindi muno. Ningonza kusima abo bona abatuyambire kutwebembera bakatuleta hafamu y'omukama waitu wa Toro tukega kandi ntugenda kubiteka mu nkora. Nisima jeno MK o watuyambire in fact no watwebembire no kutuleta hafamu en kura twayega. Amabara gange banyita Edison Kayuya. Nyizire umusomo gwa kirokinu ugwo kurambura famu y'omukama waitu wa Toro oyo Rukidi Kabamba Iguru Rukidi wakana. Itu nkensinganto tungire kikote cyokwega habwa project tusangira akozire ngo mukama ekyo kubanza nyewe kinyegere ndozire nasobona umuntu rosoko limo mwani hakachweka kataito muno kandi okagoba muno. So twarora ayitungire embuzi nazirisiza mukiju kandi embuzi ze noraziri nungi muno zigonze zitali nyingi muno. So ekituyamba itwe nka abantu kurango inita kaletaito cyonko nokora project eyo kusobora. Then twarora ente engere bakuzirisiza mukiju yitwe nkaba muno sanga toyinitaka mbe sokulisiza ente cyonka no sokuzirisiza omukiju. So ntsimire no mukuru owekitinisa MK nka president waitu wanyencha habwo kuba no ategere mu akasente ko ratujja kurambura omusomo guno gwa kirokeno. Amabara mbanyeta Taisa Alice ni nsima omukoro guno gunya kubereho kutarambuza ogwo bukama nyewe namune kintu ekinkizero kwega habitoke nsangire ngo ebitoke bikozirwe kurungi kandi ekinte cyamane kinyegere mu bitoke ngo ebitoke nibyetaga distance ebitoke nibyetaga kubihereza ebyana ebitaito batolekera ngo nisemera kugira ebyana bibiri buli kitoke kimwe nubo kisobora kurayiha kandi kikakora omugimbo gunya kusemerire ebitoke bere birungi ankabalimi tusemera kozesa distance dene no kusweka kurungi hansi nuko tutunge amagoba amarungi. Amabara nyowe kusemerwa Wilson nimbaza kusima King oyo Rukidi owakana
habwa famu enu yakozire nungi itwe nkensingato butukenturaba muntu nturora twasanga harimo bintu bingi bitushobora kwegamu kandi ito tukagenda tukatandika project entaito haitake twineho turozire aine ente ziri mu kiju twarole nkoko twarole bidipa byenyanja twarole umwani nebitoke mu project so muzona nyowe nko muntu narora na nyowe nisobora genda nkagire kinatandikaho ha aitake ritaite iri nkubanyineho na nyowe mu bwiro bwo maiso likatandika kubigobora mu kurungi aikindi nsima president wetu MK Muhoozi Kainerugaba habwo kutumanyiri twabasigazi akabasa nateka mu amani okutuinvolvinga mbintu bino naito tukasobora kwega nuko tukaba obusinguzi mu maisha zile tractors kwa asili omukama wa Toro oyo nyimba kawamba iguru omukama entare ya Toro abo General Moskenerugaba movement tukusima muno abo kutubungisa famu yawe kandi famu ya amani kandi twegere bya amani kira muno nyowe negombere muno famu kandi portrait famu yawe erimo enko kontaito baitu ziri clean omulisa ngambire okagura 12 baitu enko kemu yonka niyo yafire zikumanyisa kaya team ya famu nungi twenda side ya yemwanyi zo omutima gwangu guchweire kandi kusima twika kitoke ekitoke kino kiyimbirwa abana ba Muhoozi 8 tokuno abamozi bakulya baitu kitoke kibalemeiro timanyire obambeho ya famu niyo kikwasiri baitu kitulemeiro tukusima okutugabura kya musana kuba batugambire okwijja mu akabumbo rugawo lire so tukusima muno okutugabura ebitoke hamuna amata n'ebindi byona bitugenda kulya famu yawe Crown Sage tukusima muno kandi kusaba Ruhanga kulinde akongera amagezi ago goina maingi baitu gabenga ga King Solomon Olo wa Bible way. Thank you very much, Your Majesty.